بحثاوی که تکرن کوج صدم پاشخستنا جوینه که دنیا کمیسیونا پیواجوا چارستریه کو گنگشی و ناکوکی دنا برا مها پیو آک پارتی دهانا درباره سردان عبدالله جلان که هری داوی سروک مها پی دولت باخچلی بحث کربون جبلی و دناوا پارتین دن سیاسی جدا گلکی کاربدان لپی خوانینه راوین ستر کوی آگاهیم بهتر بدمه راوین بحث به اشکرات تکرن که ناکوکی لسر کی جان خاله یا که پیشنیار کریه بچنه امرالیه دلار بیانی باش یا راست او یعنی هبونا از بیجم کریزه که یعنی جی ناکوکیه که دناف بین جیوپه و مهپه و آک پارتی دا لناف ترکیه جی بدرجایی هفته یا بوری در روژه ویده بو گلک کسی نویسی گلکی گوتو بیش سرعت نکره هاتن کرنه لپشتی که اردوغان در کت لگروب خواه پارلمنتوی آخافتر خاکر اشکره کر که تو ناکوکی دناف بین وان و مهپه دا نینن حتی سپاسیا باه چلی کر گوت او کسی گوده بیجین ناکوکی هنه برسه وانده از سپاسیوی دیگم یا راست ناکوکی که بر بچاف که خویاد که ایدی نینه لپشت پرده تشتنگله که جدا امجید زانن که دبن لسر گلک مجاران او ناکوکی گو چه دبن لگوری هنگ که اصلا او جی نورماله که در ناف بین دسترات و شیرک ویدا لسر هن مسئله یان جی ناکوکی هبنج بر که سال اندریجن به هفره کار دکن و نابه که صدی صد لسر هر مسئله جی وکه ببن مسئله هل بد چوینا کمیسیون پارلمنتو یه با امرالی آلی کرد دم پارتی یعنی öcalan بخوا geleki geringi pedin ko komisyon biçe سردانا öcalan bike öcalan peyvekevi ya meşhur heye ji salê nodî vir va hatta pirtûkek jî bi peyvên nivîsiye dibêje ez di muhatabekê digerim ji destpêka vê proseyê vir va li gorî agahiyên ku em jî hin parlamenterên Dem Partiyê jî werdigirin de sohbetên yekô da öcalan gelekî giringî pê dide ku komisyon biçe di gel wî rûne ewa ji bo vî weke xeteke sor e ji ber ku mişime amaje bi gotina wî kir öcalan ji destpêkê ve dibêje ez li muhatabekê digerim vaya êdî dewlet bûye muhatap lê dixwaze di asta parlamentoyê de di asta komisyonê de jî öcalan di gel wan rûne li ser meseleyan gotûbêjan bike û evên xwe pêşniyazên xwe jî pêşkêşî wan bike helbet ewa ne tiştekî asane dildar kesekê ku bi derêjaya 40 salî 50 salî ji bo hemû civakê weke qatilekî weke kujêrekî weke terorîstekî herî mezin hatibe nîşandan îro jî komisyon biçe di gel wî rûne hem ji hêla qanehkirina civakê ve hem ji hêla siyasetê ve tiştekî asan nîne lê carekî din bahçelî derket û herkes şoh kir got pêwîst e ku komisyon biçe di gel öcalan rûne nêrinên wî bigre ji ber ku wî sozên ku dane bi cî anîne em jî weke MHP amade ne di nava vê komisyonê de cih bigirin Peşti gotara Bahçeli Erdoğan çav le Erdoğan bugün beka serokkomar ve raya xwe çawa eşkere bike wî jî bavayê ki sergirtî tam bavayê ki rast û eşkere jî ne got dibe ku raya gelek kesan gelek derdoran bê wergirtin ew ê pêvajoyê bi hêz bike lê ew nehata wê wateyê ku Erdoğan jî sedan sed qanha ku komisyon biçe di gel wî rûne ji ber ku hin derdor hewl didin li ser مسئله پچکی پروسه جتی خصنتی تنگاسی به تایبتی روزنامه که کو نزدیکی حکومت راست راست روزنامه هری دمدرج یا آک پارتی بو به نام یعنی شفق اوانا پچکی لهمبری و راستی رادوستن دبیجن کمیسیون دوی نچه گل öcalan قاشوانا راپرسیک دایا کرن دوی راپرسیه دجی در دورا نزدیکی سدی هفته خلق نه راضیه کو کمیسیون بچه گل öcalan اوا ادعای و روزنامه بو واته gelek derdor hene ku hem dixwazin navbeyna AK Parti û MHP xirab bikin hem jî Erdoğan û Bahçeli li hev sor bikin heta hev didin ew prosê jî neçe serî lê dawê em dibînin ku li astên bilind di qonaqên bilind da konsensûsek heye yani li hevkirinek heye da êdî ev prose çi dibe bila bibe wê bigêje serî ji bo wê yekê jî çûyîna gel öcalan jî
حتی تأخیر کردن ام بیشتر جبر کو جوینا کمیسیون حتی تأخیر کردن هفته به جوینا چه به دوی جوینا دوی کمیسیون بخواب بریا رخابت بکاوی بچن گل اجالانی نه لی اگر تخمین من بسی دلدار بیامن هفته به احتمال زده ایگو بچن دست پیکا پیواشو حتی دست پیکرن دما کو بانگا باخچلی هبو گود بلا اجالان بیت پارلمان توی و داخل پاکی که بکده بجی چکان برده اف مسئله بهتر پیش یعنی چونا جبوی امرالیه البته اف مسئله وقتی که باچلی او هواک لیکر کو یا راست کسی باور جی ندیکر و باچلی تشتکی بسر بشه او ببر روژه لنها چوینا کمیسیون در روژه ویده یجبر کو یعنی چوینا کمیسیون با اوجالان تیوی واته کو دولت جی دا آستا parlamentoyu da Öcalan muhatap kabul dikkaş berku yani tiştaku her izlede Öcalan çavere bu bicibi beji eve nehar rojev çoyuna imraliye derxistina Öcalan yani cihatına vi bu parlamentoyu elbette ava ne meseleye ki kurta demek ki derij jibovana hinaji lazıma leji bu çoyuna imraliye bu çoyuna gel Öcalan eğer komisyon beje em دچن ما بریار دایه دکارن سباجی بچن جبر ویکی در روزه و در مجارگر نه چوینا گلو جلانا راوینستر جستانبول تا و گاهیدان سپاس روش باش